Minisitiri w'intebe wa Mali yasuye Burkina Faso aganira na mugenzi we ko ibihugu byombi bidakwiye kurwanya umutwe wa jihadiste byishingikirije ingabo z'amahanga, ahubwo ko hakenewe imbaraga zituruka mu karere ka Sahel. Mu gihe uyu munsi hashize umwaka intambara yo muri Ukraine itangiye, abanyakoredivwari bakomeje guhura n'ikibazo cy'ibiribwa birimo ingano zaturukaga muri Ukraine, icyahinduye ubuzima bwabo. Muri Tunisia, Perezida yahamagariye guverinoma ye kwita ku kibazo cy'abimukira binjira mu buryo bukurikije amategeko, ni nyuma y'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imushinje imvugo zuzuye urwango. Jill Biden, umufasha wa Perezida wa Amerika ubu wageze muri Kenya avuye muri Namibiya, yavuze ko abanyanamibiya bafite ibibazo bahuriyeho n'abanyamerika, birimo kurwana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, isumbana mu bukungu n'ibindi. Turangirize iyi ncamake muri Afurika y'Epfo, aho umuhanzi w'umwongereza Elton John yasuye iki gihugu mu kuzihiza isabukuru y'imyaka 20 wari Perezida wa Amerika George Bush atangije gahunda yo kurwanya sida.